Askiki pantaknitaki kun jamas kaptasak si chultakaj futboltoqetakam yatioinakauti. Blooming tamaq Leonardo Bertolei Fenk parjan jamaki ligatico notenpetakal kaykaspati. Kunataj gremio tamaq akanatirit yatichalapat qolqmayich machi. Ukamasin Jairo yan jupau maitatjam ol waziritamat Blooming tamar purispa. Maximiliano Kairi jupau suchatun hasi. Nias qonqoripan kinra chaqanakaw usuchhata. Kunataj ankunakapaj t'aqtatawa matipaj usuchhata. Ukat map akhawi uthi. Ukam Oriente Petrolero taman qolliripa Roberto Ferreira jupaj yati. Serginho jupaj Aurora tamarupurini. Kunataj akataman itpiripa Jaime Cornejo jupaj aruskipawinakaj utjeusiwa. Nias pusira notawinak utkipanu Aurora tamam Serginho anotjani. Hichuroj patun kamarani katak sudamericano yantawin hexagonal finalanj pusi kaypuroj Ecuador tamaq Venezuela tamanpiu metropolitano de techo natan uyuna nataskani. Ukharoj sohta haypuchi kataniroj Uruguay tamaq Paraguay tamanpiu metropolitano de techo natan uyunzaka nataskani. Ukat llatun karumaroj Colombia tamaq Brasil tamanpiu Nemesio Camacho el Campín anatan uyuna nataskani. Hicharmaj Copa Libertadores yantawin nairir fasen kimsaqal qarumaroj Boston River tamaq Zamora tamanpiu Centenario natan uyuna nataskani. Masarmaj Copa Libertadores yantawin nairir fasen Nacional Potsi tamaq soqta gol mayarua el Nacional tamapa tipjasiwayi. Nacional Potsi tamatikej Martin Prost jupau sapagol yantawayi. El Nacional tamatikej Jorge Ordóñez jupaj pagol yantawayi. Ukat Jonier Chalá, Zoni Carrillo, Maicon Solís, Ukat Gustavo Astilla kupanakaj sapamain magol yantawiyapje. Masuroj Europa toquen sumoitet tamnakaj anat tawiyapjarakiwa. Hichaj sumoitet tamnakan anatawinakapau ñakiptatani. Nias Premier League yantawin Manchester United tamaq pagolaru Leeds United tamam puraptawayi. Manchester United tamatikaj Marcus Rashford ukat Jadon Sancho kupanakaw kolanaku yantawiyapje. Leeds United tamatikaj Wilfried Jenon tohupau magol yantawayi. Ukat Rafael Varane jupaj arkut Peru magol yantawiyaraki. Copa de Alemania yantawin Bochum tamaq pagol mayarua Borussia Dortmund tamampa tipjasiwayi. Bochum tamatikaj Kevin Stöger jupau sapagol penalatu yantawayi. Borussia Dortmund tamatikaj Emre Can ukat Marcus Reus kupanakaw kolanaku yantawiyapje. Copa de Francia yantawin Olympique Marsella tamaq pagol mayarua PSG tamara tipawayi. Olympique Marsella tamatikaj Alexis Sánchez ukat Lucian Malinovsky kupanakaw kolanaku yantawiyapje. PSG tamatikaj Sergio Ramos jupau sapagol yantawayi. Mundial de Clubes yantawin tukuy anatawil purinyantak anatawiwa pasiwayi. Ukan Al-Ahly tamaq pusi gol mayarua Real Madrid tamampa tipjasiwayi. Al-Ahly tamatikaj Ali Malaul jupau sapagol penalatu yantawayi. Real Madrid tamatikaj Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrigo ukat Sergio Arribas kupanakaw kolanaku yantawiyapje. Ukamasin Real Madrid tamaq Al Hilal tamanpiu Jutir Kurmiroj tukuy anataw kimsa haypura nataskani. Uka kiw hilat kullkanaka yaqhurkama ma hach'aruntawitaj nitaki.